uYesu kunomthandazo ayewasifundisa wona okanye wafundisa abafundi wona. La mthandazo othi Bawo wethu osemazulwini maliphathwe ngobungcwele igama lakhe. Siza ke sithandaze lo mthandazo lowo ke namhlanje ngokuzama nje ukubonisa ukuthi wena muntu othi andikwazi ukuthandaza ungenza njani na ukuze ukwazi ukuthandaza futhi elalizwe ungali-apply kanjani emthandazweni wakho. So kune steps ngeziteps umusukela mthandazo lo. uYesu uqala athi Bawo wethu osemazulwini, which is uyamazi bangibani lo athetha nawe, uthetha noBawo wethu osemazulwini, ezathetha noBawo wethu osemazulwini nje elaxesha ungalisebenzisa just to acknowledge uThixo, umchaza ukuthi yena ungubani apha ebomini bakho. Ubuye ke ngoku wehle uthi maliphathwe ngobungcwele igama lakho, mosiba bunkani bakho mawufike enze into yakho emhlabeni njengoba senziwe ezulwini. So kulapho uthandazela khona ke ngokuthi makufe ubuwena bakho phakula ndawo leya, that is kuvele intando nenkazimulo kaThixo empilweni yakho. So izinto ezinjalo unozithandazela. Siphe namhlanje isonga sethu semihla ngemihla, ndiyaqabaza nje xa uthi asiphe isonga sethu semihla ngemihla kulapho ucela khona kuThixo ubana Thixo ngicela undincede kuleya into nakuleya into, whether is spiritual whether is physical. So into nokuthi ukwazi uyithandazela ke naleyo, and then xa sigqitha ke ngoku apho kuloo ndawo leyo singehla nje sibalekile siyofika kulaa ndawo ethi sixolele izono zethu njengoba sibaxelele abo basonayo. Kulapho ke ngoku uzihlambulula khona kuThixo, umbonisa uThixo ndonile apha kule ndawo le, ndicela ukuthi undixolele, but ube usazi into yobana ndiyabaxolela nabaya abantu abathe bandona ngenxa babenza ubuhlungu empilweni yami kanje nakanje. So naleyo into ukuze ukwazi uba ube noxolo nomuntu, ukwazi ukumxolela umuntu, kubalulekile ukuthi uqale kwasemthandazweni wakho uchaze ukuthi ndiyaxolela wena bani kabani ngento ekwandenza yona ebuhlungu kanje nakanje. So laa nto leya iyanceda ukuthi ke ngenhliziyo yakho ithambele ukuthi ikwazi ukuthi umxolele la mzalwane, uthi noba sekufuneka umxolele ke ungabi nako ukusokola. Ayibo, amen. So ke ngoku igqithi ithi ungasingenise ngende usizise kwehlakalweni ngoba unkani bakho namandla wakho umncwadi wakho udebe naphakathi. Amen. So ngamanye amagama apha uthandazeleke ngokuthi Thixo ngicela undincede ebomini bam, undisindise kwinkohlakalo kaSathane. So which is kulapho ngokufighta khona ungena kwi-spiritual war apho ke ngokwazi ukuthi ulwe noSathane namadimoni nazo zonke i-temptations eziza phambi kwempilo yakho. Ndicela ke uzovala amehlo ngesithandaza, but njengoba ndithandaza ngizothandaza ndibhekisa kum, and nawe ke ngoku uzobe ubhekisa kuwe nawe ke uthandaza the same prayer endithetha ngayo apha namhlanje. Ndenza nje umzekelo kule into ndiyitshoyo mna, but ke wena uzoqhubekekela ke nokuzithandazelela. Cela sivale namehlo ke. Father God, in Jesus mighty name, ndiyathandaza uNkulunkulu wami namandla ngawo lo mzuzu egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Ndiyehla phambi kwakho Nkosi namandla, bona Thixo wami oyingcwele nabo buze benhliziyo yami ndiyabondlala phambi kwakho Thixo wami namandla onke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ndiyavuma Thixo wami namandla onke ukuthi ndikonile ingqondo yami eyacinga okungalunganga nokungekho kuhle phambi kwamehlo akho. Baba wethu namandla, umlomo wami uye wathetha uNkulunkulu namandla izinto ebengafanga ukuthi ndizithethile. Ngicela undixolele Nkosi namandla ngena ngazo zonke izenzo zami ezigwenxa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ndikonile uNkulunkulu namandla phaya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Forgive me Holy Spirit, forgive me my Father, forgive me Lord Jesus, in Jesus mighty name. Ndiyasondela ke Nkosi engcwele phambi kwayo lo throne yobungcwele bakho, ndisitsho ndisithi nguwe wedwa kaloku Thixo ophakeme, nguwe wedwa Thixo ofanele ukuzukiswa, nguwe wedwa Thixo ofanele ukunqulwa, ngoba wena nguThixo ongcwele, Thixo wami namandla obukhona kaloku wena izinto zingekabikho. Baba wethu ophakeme kangaka wabakhona, waba nguThixo izolo, bunguThixo kudala, ubunguThixo maphakadeni, ubunguThixo usenguThixo namhlanje futhi usayeba nguThixo kuze kupheliswe ihlabathi. Nisondela kuwe ke Nkulunkulu namandla ngoba ndisazi amandla akho, ndisazi ubukhulu bakho, ndisazi ukuthi wena nguThixo ongalijikeli izwi lakho, ndisazi ukuthi nguThixo olingqinelayo izwi lakho, akuthethayo wena ezwini lakho uyakwenza. Nkulunkulu wami namandla, ndiyathandaza ke phezu kwalomzimba wami, phezu kwale mpilo yami ukuthi kwenzeke yakho intando, kwenzeke okufunwa nguwe Thixo wami oyingcwele. Yonke into yesono namandla esono nazo zonke izinto ebezitshelwe nguSathane emzimbeni wami ebomini bami namhlanje ziyasuswa nguwe egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Uyabususa bonke ubugwenxa bami Thixo wami namandla onke, udala into entsha, wenza into entsha wena ngoba nguThixo zingqinayo ozibonakalisayo egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Sendiyathandaza ke moya ngcwele, in Jesus mighty name, transform my mind and transform my heart egameni likaYesu waseNazaretha, kuze ndikwazi ukufuza wena njengoba kunjalo ezulwini, kube njalo nakweyami inhliziyo, kube njalo nakweyami ifamily egameni likaJesu waseNazaretha. Sendiyathandaza ke
ke Nkosi engcwele, olothando lwakho lulapha ezulwini, oloxolo lwakho lulapha ezulwini, olovuyo lwakho lulapha ezulwini. Baba wethu onamandla, ligcwale enhliziyweni yami, aligcwale in my family, aligcwale ebandleni, aligcwale kulowana endihlangana nakho, ugcwale lona uthando lakho Nkosi namandla ekuhlaleni, ugcwale lona uthando lwakho Thixo wami namandla emsebenzini ngalo igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ophilayo, zonke iplans nje zikaSathana aziplanayo ngempilo yami, naziplanayo ngebandla lakho, naziplanayo ngalamzalwana ngalamntu nalamntu Thixo wami namandla zingabi nako ukuphumelela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Chitha lonke icebo lakho Sathana, wonke amandla obumnyama ngiyawadiliza ngoba ndiwanikizwa amandla negunya asegameni likaJesu ukuze ndidilize ndinyothule konke kwakho Sathana in Jesus mighty name. Melana nazo zonke iplans zobumnyama ngalo igama likaJesu. Insikelelo yakho moya oyingcola mayehle phezu kwempilo yami ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Kuvuleke Thixo wami namandla ingcango ebezikade zivalekile isonke semihla ngemihla Thixo wami namandla singanqabe empilweni yami, sinikeze sona Nkosi namandla izwi lakho Thixo wami namandla elisesonke sobomi liphile enhlizweni yami. Nkulunkulu wami oyingcole, sincede ke Jehova ophilayo, provide nangezinto ezibonakalayo Nkulunkulu wami namandla izidingo zenhliziyo yethu Thixo wethu engcwele, uzifezekisa ngoba unguThixo wena ongohluleki, nguThixo Thixo wami namandla ongangelijikele izwi lakho. Baba wethu engcwele, akube njalo kwenzeke ke Nkulunkulu wami engcwele in Jesus mighty name. Napha bosihamba khona ke Thixo wami namandla kuvela amandla nozuko lwakho nodumo lwakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sendiyakholwa ke Nkulunkulu wami engcwele ukuthi wena wenzile ngoba nguThixo ovayo. Vuselela ke Thixo wami oyingcwele umthandazo kule nhliziyo, vuselela umthandazo kule mpilo yomntwana wakho, vuselela somandla, vuselela in Jesus mighty name. Gcwalisa intshisakalo yezinto zakwamo, iziphiwo zakho umntwana wakho zigqabhuke Thixo wami namandla. Uvula ama-opportunities Nkosi engcwele oba lishunyayelo izwi lakho egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Sendiyakholwa kwenzekile kunjalo in Jesus mighty name. Sincede ke Jehova ophilayo, sikwazi ngakumbi egameni likaJesu waseNazaretha. We thank you our Father, we thank you Lord Jesus, we thank you Holy Spirit in Jesus mighty name. Sincede ke moya ngcwele abo budlelane kunye nawo buhlale buhleli nempilo zethu egameni nasegunyeni likaYesu waseNazaretha. Sivelisa uthando lakho naphi napho sihamba khona. We thank you Lord Jesus, kwenzekile kunjalo in the name of Jesus Christ of Nazareth, amen. Siyabulela ke ngexesha lakho egameni likaJesu waseNazaretha. I believe ukuthi uThixo seyomele ezilini yakho empilo. Ngicela uqhubekeke nokuthandaza noba amandla akho okuthandaza bese kephele kangakanani, but ngicela uvuseleleke ngawo lo mzuzu le, ubuyele ekuthandazeni, because without prayer bazalwana asiyonto, ngaphandle kwawo umthandazo asilutho mntakabawo. Ayibo, amen. Sixhomekeke kuThixo, sixhomekeke kuye. Ekuseni mawuvukayo, vuka uncoko naye uThixo, ubeke iplans zakho phambi kobuso bakho. Chaza ukuthi Thixo, namhlanje ngicela ukwenza okuthile nokuthile nokuthile, ngicela ukuthi ungincede le plan le iphumelele, ukwenzela into yoba nantoni uyenza isekele phezu kwesandla sakho uNkulunkulu egameni likaJesu. Nalapha during the day mani uncokola naye mani moya ngcwele, ngicela ubulumko bakho, ndiyihandlisha kanjani lento le. Nanku umuntu ondilimaza moya ngcwele, nanku umuntu ondikhathaza, nanku umuntu ethetha into ebuhlungu enhlizweni yami, ndimenza kanjani lo muntu lona, ndiyihandlishe kanjani le meko le. Nkosi nizakwenza lona umsebenzi ngowalapha emsebenzini, ngicela unikeze amandla nobulumko bakho ukuthi ndikwenze egameni likaJesu. So imithandazo njalo nje ibalekile, naxa litshona ilanga uqhubekeke nokuthandaza, ubalisele nje uNkulunkulu ezifo, ubalisele umhlobo wakho mntakaba ukuthi usuku lakho belunjani na, umbalisele Thixo namhlanje usuku lami benje nakanje nakanje, into ebesiyiplan basizayenza ithile nethile ndikwazile ukuyenza, ndikwazanga ukuyenza ke leya indawo okanye leya into. Lanto leya yakunceda ke ngokuthi unikeza even a chance nomoya ngcwele ukuthi akubonise apho uthe warongo khona, athi yabona ke pha kula ndawo bengafani ba uyayincokola ke leya incoko, befana uyaphela pha kule ndawo, ungangeni wena kulena into. Yabo izinto ezibalulekileyo ngoezo efuneka sizifundile, but ezo zinto ezo zidinga ukuthi uzibeke emthandazo okanye uthandaze naxa uzolala egameni likaJesu. And futhi sinasebusuku mos siyahlaselwa nguSathane nangamadimoni, so ubalekile ukuthi uthandaze ke ulwe nezo nto ezo, udeclare uthethe ubomi phezu kwempilo yakho naphezu kobuthongo bakho egameni nje likaYesu Kristu. Senjo ibe zinto enjalo, udeclare ubomi, uthethe ubomi nokuphila phezu kwempilo yakhe. Amen. Izinto ezibalulekile ezo ezifuna ukwenziwa naxa uzolala uthandaze. Nasebusuku ke mntakaba mawufumana chance nje uvuka uthandaze, uthethe ubomi nokuphila phezu kwempilo yakho, neplans zobomi bakho uzondlale nje phambi koNkulunkulu egameni likaJesu waseNazaretha. Ngithanda kakhulu ke
uyasakusekela bufuna uthandaziswa ke nansi phone number yami bescreenini unganifonela anytime ndikuthandazisa bofuna nengcebiso futhi ndinako ukuthi ndikucebisa abafuna ucebisa khona ngegama lika Jesu. Siyakhonza ke sikhonzela apha Crossroads eCape Town, sikhonzela apha Old Crossroads eCape Town. So unganifonela nje for more directions, siyangena enkonzo yethu imvuselelo, siqhubha imvuselelo every day mntakabawo, ngaphandle nje komgqibelo yedwa singena u6 up until 8 phakathi evekini, and then on Sunday singena u9 up until 12. God bless you, we love you in Jesus name, amen.